Владимир Владимирович Путин. Их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Uyu munsi nta gushidikanya guhari kuko umubare munini w'Abarusiya abakuru n'abato bakunda cyane Vladimir Putin. Ni mwiza rwose, ararenze, ni izuba ryacu, ni byose byacu, ndamukunda cyane. Ibi ntabwo ari ibintu byikoze gutyo gusa, ahubwo binajyana no kuba ari umugabo ukunda gukora kuruta kuvuga. Nahavuze imvugo y'ikabingiro binyuze mu bikorwa akora imbere mu gihugu byiganjemo iterambere no kuzamura imibereho myiza y'Abarusiya ndetse n'ibyo akora ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko ibigamije kugarura ishema n'icyubahiro Uburusiya bwahoranye ku ruhando mpuzamahanga. Russian President Vladimir Putin opened a 19-kilometer bridge connecting southern Russia to the Crimean Peninsula. Reka dutangire tuvuga ku kiraro cya rutura cyatashywe ku mugaragaro na Perezida Vladimir Putin mu kwezi kwa gatanu muri 2020. Ikiraro gipima ibirometero 19 gihuza Crimea n'Uburusiya. Ikiraro cyubakanye ikoranabuhanga rya nyuma riheruka cyatwaye miliyoni nyinshi z'amadolari kandi cyubatswe mu gihe gito cyane. Ikiraro cyafashwe nk'ishema rya Perezida Vladimir Putin ubwe. In different historic periods, since the Tsar's time, people were dreaming to build this bridge. Iki kiraro ntabwo ari igikorwa remezo gusa, ni igikorwa cya politiki gihuza Uburusiya na Crimea, intara yose ari ya Ukraine, ariko Uburusiya bukaza kwiyomekaho muri 2014. Vladimir Putin akunda gutanga ubutumwa abunyuje mu bikorwa bye binini agenda akora, kandi ibintu nk'ibi yabikoze guhera mu mwaka w'2000 ubwo yajyaga ku butegetsi. Ibiraro, imihanda minini y'ibinyabiziga, imihanda ya gari ya moshi. Uburusiya ni igihugu gikize cyane nk'uko bigaragara mu mijyi yabwo ibiri minini nka Moscow na St Petersburg, ariko ni igihugu gifite ibibazo bitandukanye bikibuza kugera ku buhangange nyabwo bwifuzwa n'umuyobozi wabwo Bwana Vladimir Putin. Gusa muri rusange kuva mu mwaka w'2000 Uburusiya bwakoze ibikorwa byinshi biganisha ku kongera kuba igihangange nk'uko cyahoze kikiri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Vladimir Putin yaremye imishinga migari myinshi yubaka ibikorwa remezo rutura byongeye gushyira Uburusiya mu bihugu bya mbere ku rutonde rw'ibihugu by'ibihangange kandi byo gutinywa kuri uyu mubumbe. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe imishinga rutura ibyitwa mega project mu ndimi z'amahanga irenga 10 ibikorwa remezo Putin yubatse ikazamura igitinyiro n'icyubahiro cy'Uburusiya ku isi yose, ndetse bigatuma arushaho kwigwizaho igikundiro no kwigarura imitima y'Abarusiya bakamukunda urwuzuye, mugani wa Kalifani Govinda na Kidumu Kibido. Ikaze kuri Oscar dushime aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Kora subscribe aka kanya kugira ngo utazayucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Oscar dushime, ushatse unyiteho D7 nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Uburusiya ni igihugu gipima kilometero kare zirenga miliyoni 17. Nicyo gihugu kiruta ibindi byose mu isi mu bunini. Iki gihugu gifite time zone 11. Ni ukuvuga ko kiri ku bipimo fatizo 11 by'amasaha, bivuze ko muri iki gihugu hari ibice 11 bidahuje amasaha. Nk'ubu iyo ari saa 6 z'amanywa ahitwa Kaliningrad mu burasirazuba, aba ari saa 4 z'ijoro ahitwa Petropavlovsk Kamchatisk mu burengerazuba. Uburusiya ni igihugu kiri ku migabane ibiri, Uburayi na Aziya. Iki gihugu gisangiye umupaka wo ku butaka wa kilometero 20,020 n'ibihugu 14 bituranye. Iki ni igihugu gituwe n'abantu barenga miliyoni 143 n'ibihumbi 900 nk'uko imibare yo muri uyu mwaka wa 2025 ibigaragaza. Ni igihugu kimwe ariko abagituye bari mu moko n'ubwene gihugu 190. Iki gihugu kigabanije muri teritwari 85. Izi teritwari Abarusiya bo bazita federal subject. Izi teritwari ubu ziyongeremo Crimea kuva Abarusiya bayiyomekaho muri 2014 ndetse n'umujyi witwa Sebastopol nawo uri ku butaka bwa Ukraine, ariko Uburusiya bwarawigaruriye.
tumwe muri utu duce twahoze dufite ubwigenge busesuye, ariko kuva Vladimir Putin yajya ku butegetsi mu 2000 tumwe muri utu duce twatakaje ubwo bwigenge. Igihugu kigabanyije mu turere 8 tuyoborwa n'intumwa za perezida. Mu turere dufite ubusumbane bukomeye. Usibye ko iki gihugu kigabanije muri ubu buryo, umuhanga mu by'ubumenyi bw'isi w'Umurusiyakazi witwa Natalia Zubarevich agaragaza ko iki gihugu kinagabanyije mu bindi bice 4 bavuga ko ari Uburusiya bune. Uburusiya bwa mbere ni ubw'imijyi minini kandi ituwe cyane, inakorerwamo ibikorwa byinshi nka Moscow na St Petersburg. Ni imijyi aho iterambere ryihuse cyane nyuma y'irima rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iri terambere ryarihuse cyane kurusha ahandi hose mu gihugu. Uburusiya bwa kabiri ni santere zikomeye z'inganda ndetse n'imijyi yo hagati na hagati nayo yiganjemo ibisigisigi by'igihe cy'Abasoviyete. Uburusiya bwa gatatu ni Uburusiya bw'ubuhinzi bugizwe n'imijyi mito. Iyi mijyi ikaba inahabwa ubufasha na leta kuva mu burengerazuba bw'isi bwafatiye ibihano Uburusiya. Uburusiya bwa kane ni Uburusiya bukennye. Kubera iyi mpamvu, imibereho y'Abarusiya iratandukanye cyane kandi irahindagurika bitewe n'aho abantu batuye. Muri 2019, impuzandengo y'umushahara buri Murusiya utuye i Moscow yahembwaga wari amaruble 94,000. Aya ni ayarenga 1,500,000 by'amanyarwanda. Aba ni ababa Moscow. Ubushomeri bwari kuri 1.4%. Akarere gakennye cyane kurusha utundi twose mu Burusiya nakitwa Ingushi. Muri 2019 ho nibura buri muturage yahembwaga amaruble 27,000 kandi ubushomeri hano bwari ku ijanisha rya 26%. Imbogamizi ikomeye cyane Uburusiya bwa Vladimir Putin buhura nabwo ari nayo ibangamira iki gihugu mu buhangange bwacyo ni ugutunganya imijyi n'ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo byahuye n'ibibazo byo kubura amafaranga yo kubishoramo nyuma y'irima rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kuva mu mwaka wa 2000 ubwo Putin yajyaga ku butegetsi, imijyi minini yateye imbere yubaka ibikorwa remezo byiganjemo iby'ubwikorezi, ariko mu mijyi mito siko bimeze, kandi ibibazo bikomeye byo kubura ibikorwa remezo byiganje mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu ahegereye Ukraine. Muri iki gice hari umuhanda umwe wa gari ya moshi zigenda ku muvuduko munini cyangwa se TVG. Ni umuhanda uhuza Moscow na St Petersburg. Mu yindi mijyi yose imihanda iracyari mu mishinga. Umuhanda wa gari ya moshi muremure ku isi uri mu Burusiya. Ni umuhanda witwa Transsiberi. Uyu ni umuhanda ugomba guhangana n'umuhanda Ubushinwa bugiye kubaka bwise The New Silk Road. Uburusiya kandi buracyafite ibibazo by'imihanda igendamo imodoka. Mu bice bimwe na bimwe by'icyaro biragoye kuhanyura mu itumba igihe ari urubura n'imvura nyinshi. Gusa ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zigihirima, Uburusiya bwashyize imbaraga nyinshi mu kubaka no gutunganya ibikorwa remezo byo ku byambu. Kuvaho kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kandi byanateye Uburusiya ikindi kibazo gikomeye kinahangayikishije Vladimir Putin. Uyu munsi hari ibice by'Uburusiya bikibona amashanyarazi ari uko biyakuye muri bimwe mu bihugu byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kubera iyi mpamvu, guhera muri 2003 Uburusiya bwubatse imiyoboro mishya itwara gaze nk'uwitwa Blue Stream, witwa Turkish Stream ndetse na Nord Stream 1 na Nord Stream 2. Iyi miyoboro ibiri ya Nord Stream yajyanaga gaze mu bihugu by'Uburayi bw'Uburengerazuba, ariko hamwe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine iyi miyoboro ubu ntabwo igikora yose ndetse umwe warangijwe bikomeye. Iyi miyoboro ibiri ya Nord Stream, yaba iya mbere cyangwa se iya kabiri, yombi bayubatse kugira ngo Uburusiya buse n'ubuzenguruka Ukraine. Umwe muri iyi miyoboro uri hepfo ya Ukraine undi ukaba haruguru, Ukraine irimo hagati. Iyi Nord Stream kabiri ni iri mu majyaruguru. Ni umuyoboro uva mu Burusiya ukagenda direct mu Budage. Nawe utagikora warashwe ibisasu byatumye ushwanyuka. Uburusiya bwavuze ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bawurashe nkana kugira ngo Budage bureke gukomeza kugura gaze mu Burusiya. Abanyamerika bo barabihakanye. Kuva muri 2014 ubwo Uburusiya bwiyomekagaho Crimea, bwongereye ubucuruzi bukorana n'ibihugu byo mu burasirazuba. Aho gukomeza kwerekeza ubucuruzi bwabwo mu burengerazuba ahari Ukraine n'ibihugu bishyigikiye, Uburusiya bwerekeje amaso yabwo cyane mu burasirazuba. Mu burasirazuba bahubatse igihombo cya rutura bise Force de Siberie.
ndetse n'undi muyoboro bise Iteye, yombi ijyana peteroli mu Bushinwa. Undi mushinga ukomeye Putin yubatse ni ikiraro natangiye nkubwira gihuza Uburusiya na Crimea. Perezida Putin yashenguwe n'ihirima rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Ibi byatumye kuva kigera ku butegetsi mu mwaka w'2000 ikintu yakoze ku bwinshi ari ukubaka ibikorwa remezo byo kwakira ibikorwa mpuzamahanga. Nk'ubu mu mwaka wa 2012 Uburusiya bwakira inama y'umuryango APEC. Uyu ni umuryango w'ubukungu n'ubutwererane hagati y'ibihugu byo muri Aziya. Iyi nama yabereye i Vladivostok. Aha Putin yahubatse ibikorwa remezo biri ku rwego mpuzamahanga byakira inama nk'izi. Muri 2014 nabwo Uburusiya bwakira imikino Olympique yo mu itumba yabereye i Sochi. Muri 2018 ho byabaye agahebuzo kuko Uburusiya bwakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Aha hose Uburusiya bwahubatse ibikorwa remezo bikomeye mu buryo nta gikorwa mpuzamahanga butakwakira. Mu magambo make, Uburusiya bwa nyuma y'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bwabaye igihugu gifite ubukungu buvangavanze. Mu nzego zimwe iki gihugu ni igihangange, ariko ahandi haracyari ibibazo mu mibereho y'abaturage. Mu nzego zimwe na zimwe Uburusiya buracyavugisha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane inzego iki gihugu cyubatse mu bihe byashize nko mu gihe cy'Abasoviete. Muri izi nzego harimo nk'urwego rw'ingufu za nucleaire ya gisivile, ibirebana n'ikirere ndetse n'intwaro. Uburusiya kandi bwateje imbere zimwe mu nzego nshya ziyemeje guhangana n'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Bubatse kompanyi zo guhangana n'izindi kompanyi zo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko muri Amerika nka Google, Amazon, Facebook n'izindi. Uburusiya ariko nabwo bwakozweho cyane n'igwa ry'ubukungu ryo muri 2008 ryabaye ku isi yose, ndetse n'ihananuka ry'igiciro cya peteroli ku rwego rw'isi. Kandi ubwo wumve ko gaze na peteroli byonyine bigize 60% by'ibyo Uburusiya bwohereza mu mahanga. Iki gihugu cya Vladimir Putin kandi cyajegejwe n'ibihano cyafatiwe n'Uburayi na Amerika kuva muri 2014 ubwo bwigaruraga Crimea yahoze ari ya Ukraine. Muri 2022 ubwo bwatangizaga intambara kuri Ukraine bwafatiwe ibihano byinshi cyane bibogwaho nk'imvura. Gusa nabwo bwabashije kwikamata bugenda bwiga amayeri yo guhangana n'ibyo bihano gake gake kugeza bwongeye kuzahuka. Kuva muri 2014 umuryango umwe bw'Uburayi hari abantu 177 babujije kongera gukandagira ku butaka bwaho. Uburayi kandi bwakumiriye ibigo 48 by'Abarusiya ku kuba byakorana ubucuruzi n'ibigo byo mu Burayi. Ibi bigo byiganjemo amabanki, ibigo bishinzwe ingufu ndetse n'ibikora intwaro. Gusa Uburusiya nabwo ntabwo bwarebereye gusa, ahubwo bwakurikije wa mugani w'Abanyarwanda uvuga ngo huguha cyangwa se giraso yiturwa indi, cyangwa se nanone ngugusuriye n'umusubize hakwita ikiburi cyo navuze. Nabwo bwahise bukumira bimwe mu bicuruzwa by'Abanyaburayi bubibuza kongera gucuruzwa mu Burusiya. Ibi bikaba ari ibyiganjemo ibiribwa. Indi ngingo ikomeye mu bukungu bw'Uburusiya ni uruhare Leta y'Uburusiya ishyira mu bukungu bw'igihugu rwiyongereye cyane hagati y'umwaka w'2000 n'2020. Hari ibigo byinshi bya leta ariko byinjiza amafaranga mu isanduku ya leta. Ibyinshi muri byo bigenzurwa n'abantu ba hafi cyane ya Putin. Uyu munsi Abarusiya benshi cyane cyane abageze mu zabukuru bakumbuye cyane ibihe by'Abasoviete kuko igihugu cyabo iki gihe cyari gihangange bitavugwa. Kugira ngo rero leta ise nibaturisha yongera ubufasha iha abaturage, bibarwa ko Abarusiya batakaje 10% by'ubushobozi bwabo bwo kugura kuva muri 2014. Ibyo abantu binjiza byaragabanutse mu myaka 10 ishize, kandi ubusumbane mu bukungu buriyongera cyane. Muri rusange ibirebana n'ubukungu bw'Uburusiya uyu munsi wavuga ko buvangavanze. Zimwe mu nzego zarazamutse cyane, izindi ziramanuka. Bivuga ko Abarusiya bakuru bakunda Vladimir Putin cyane, ahanini bakamukundira cyane ko yababajwe n'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Niwe muntu wa mbere wifuza ko Uburusiya bwongera kuba igihangange bwari bwo mu gihe cy'Abasoviete. Perezida Vladimir Putin yabonye neza ko Abarusiya bamushyigikiye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2023 ubwo umutwe wa gisirikare wigenga wa Wagner wayoborwaga na Evgeny Prigozhin waje no kwicwa nyuma wigumuraga ugakora urugendo ugana i Moscow bisa naho ushaka guhirika ubutegetsi.
Bukeye bwaho mu ijambo ryaciye kuri televiziyo y'Igihugu, Putin yavuze ko ubw'ibyo bikorwa byatangiraga ku itariki ya 24 Kamena 2023 hahise hafatwa ingamba zo gukumira ko hagira amaraso n'amacye ameneka, ashima umuhate wagaragajwe n'abasirikare b'igihugu n'izindi nzego z'umutekano. Cyane cyane ariko yashimiye ubumwe bw'Abarusiya, agaragaza ko bose bahagaze inyuma y'ubutegetsi bwabo. Putin yashimye abantu bavuga ari kijyana, abanyamadini n'abandi bashyigikiye ubuyobozi buriho bakiha umwanya Wagner, ku buryo byahise bigaragaza ko uwashatse guteza akaduruvayo atashoboraga kubigeraho. Mu magambo make, impamvu Putin amaze imyaka irenga 25 yose ari ku butegetsi kandi Abarusiya bakaba bakimukeneye banamukunda, nuko ari we muntu wa mbere wagaragaje ko ashaka ko Uburusiya bwongera kuba igihangange nka mbere, kandi no mu rwego rw'ubukungu hakaba hari ibyo yakoze bifatika. Ngayo nguko ngiyo imwe mu mishinga minini n'ibikorwa remezo Putin yubatse byatumye yigarura imitima y'Abarusiya bakamukunda udashira kugeza amagingo aya. Uyu ni umusozo w'iki cyegeranyo. Wakoze cyane kugikurikira hano kuri Oscar dushime, aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Ibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nkugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Oscar dushime, ushatse unyiteho D7. Naho utaha Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion. Umva kakano, IBTC Film and Design School yabazaniye promotion idasanzwe. Ubu wakwigira huri uciye kuri wa3ibtc/ibtc/e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa, ukaba ushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4, umuryango wa 6. Duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa se 0728 54 3002 cyangwa udusure kuri wa3ibtcfilmschool.ac.rw. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigire ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga
icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero ku bakoresha amasafuriya manini ya muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara kuko haba iwawe mu rugo cyangwa ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.